Oriati West na kwachiro makuru AGACENCWIRE amazina Mbabazi Charity kanyine Sande brand erizoba n'urwa katano hebro no mukaga byo kwa kabiri 2025 kandi shahane ebiri ezomwe bazyo reka tubayisiyeho ebija mutwe kuturagaje tuja kubayisiyeho amakuru AGACENCWIRE ombwejwe AGACENCWIRE chireci okujaguza tarehe 6 President Museveni araganisa kutere nguto ezuru kuzombyo burambuzi kora so muri Kabale omusigazi w'emyaka 22 habuzibwe habinazi 90 miliyoni mushanju okumurekura muri Banda bavuga n'abantu babakwata kuba abakwasere munyanyazi wanje we bakizamani yiruka Bishomereri yatandikirweho abazire ryo mu mberambi no babeje bahishira higuru PL yo mu rushenye ntungamo umwe no bano ushomeso buryo mu kirasi ucubano ugamba wakuriya abakona na wabana agamba hato shanga umwana umwe atakure byo mushomeso we yari kushomesa Odia TV West akandaga n'amakuru AGACENCWIRE ni Mbabazi Charity na Sande Brian ahacharo hecha kachinga echa ward ya kachinga ishongoro town council omuri Banda hariye kesho banzirwe bwanyuma yo mwana wabo kubuzibwa abantu abatakamanyirwe kandi abari yakubanja miliyoni mushanju okubasa kurekura omwana ogo Jordan tumwebazo emyaka 22 y'obukuru no wari kugambwa kuba buzibwo habina z'abatakamanyirwe ekiresereho kushobanjirwa abanyabuzarebe hamwe n'abatura becwekeki ekikorwa eki kikaba yizo bariro kubanze sabiteji kirukorerwa mu kacweka kakechaka ombwire bw'ekiro obu Jordan yabire narwo mutawuni ishongoro hamwe na mugenzi we izo ryo kubanza umwana wanje nkasiba na waha ngakasiba byani kuzashirika 12 na muhisu myanye ngaze kujinchagengera na charging umutawuni ho hari y'amasanyarazi n'inginera kwa kuzaho umururo yagenda yakunchagengera kuzashire saha izakazi nza kubasa 2 akagenzire na munyanyazi wanje wa Swento kababire nibiza bari ko mu muhanda bavuga n'abantu babakwata kuba abakwasere munyanyazi wanje we yabakizamani yiruka yagumiza mwiza kutweta esahe ryo twagenda twaza kuri abo bakwatara twasanga atakiro sero yona abantu bona bataho bururu bazumushaka kurunda karanturonde kiro cyona kuzashire saa 5 twarwo mu kibara okurugerera nyina Jordan abamutwire bakabanza kushaba imitoro 80 kandi aziyashashwire bitu bwanyuma batandika kushaba miliyoni mushanju bakugitera nagambo Ruganda kandi nagira ngo nwa kutera takwenda bamuterere na atire saa 3 yaga kajya nakutera saa 4 unanda bamusindikire imitoro 80 saa mukaga kuzikire saa mukaga sente ngo bazi musindikira bisente no bari yo mutawuni nyende nayizire nashire kunkuye bajya mu bazagaraka batere saha 10 kuzishire batera twaheza imitoro 80 twaronda twabahereza kana twabahereza bagamba kare mu yoko mutahe umwana wanyaraza kwiga hano twasitama bwira bwashobora bwashisha bagisha abantu tibakati Rich Onesimus owabiraine Jordan bari kumukwata yatugambira mwabyabireho episendizo ekihiti atomo kiatra ronaga no mojo nti ntabatirutse wabahora no bamanyisa patikta tamu yamara nama kukimugambe yaje tuwapi niko kana batkwata twena babiri katwaye kakizimbe cy'imyangi tebakuturamo batkwata twena hata mu kutwata twena umusigazo ogo akorasi akajuruzi bayashonka yareseri bato mu kujirekera ayabera nkwasi ayikanga ato mu kwekanga nanye ko kumwesu kuza kwasi nkiruka abena nyamba hemirimo yanje yo mukayona kandi abena tuyamba no muka tureberera
kabe nakora tugurira nke byo kurya mwe nabe natureberera munonga biraryo umwana murungi munonga abatine shonga ekikorwa eki kikangire bingi omu kicweka eki kandi nibenda byo kwerinda bakora omurimo gwabo okucungura omusigazi ogu kamwe nitu musere yitu tube batakagira umwana obatu hara umuringo go bakamutwara kibe kitaka tubihire konkati kitubihire konkati bento bihurira handi mwe ntato umwana witu kabuzire byatushobera nito tushongera cyo ko polisi tebasize kutwereza report anshonga egi bitwe RDC wibanda district Godfrey Mbetegerize yahamya kikorwa eki n'amazima ari umusigazi w'ubusire mu cyoke cya Kacinga ishongoro town council kandi ubu n'umurundo rwa kabiri wo gushanga abantu baburaho umukobwa wabanze kubura akebuzaho yashabanye na sente kuzabuzire yarwo ya leta bamburize kugira ngo bakayebuza ari kwenda sente ku bwari nyine ntabwo ntato utakiri mu cyaro umukobwa hatobuzire Sandegi tukiri tucondoza kureba ahari gasha kwa Timothy Mushabe omuribanda Webari Timothy Mushabe ishomero ryatangiriweho abazire omwishaze rya Rushenyo mu district ya Ntungamo ryo mu Mberambi bitabeje baryo bayicira higuru ebuze bya PLA New Victory Community School ekihayabeje 16 mu idara ryo kubanza kandi abandi 16 biziro mu idara rya kabiri ahabeza 32 abashamire buzo ebya PLA New Victory Community School ishomero ryatandikirwa habaziro mu rukagwa Nyango mugombore ya Rubare omwishaze rya Rushenyo mu district ya Ntungamo embera y'ishomero ne yararikiriza eryombe kiseberago aho abana barukushitama hansi ahabwo kuburentebe kandi ejura kwero kugwa nabwe ne bababera rikirire mwe nkenjura kwe kugwa numureba ebizimbe duhomere skati ayigura nebe wempe injuro mwe ushanga erionetera mostere yabine nkumuyaga ntugeza aho mushanga twakwata ino butushanga twafuba first kwata nke class tukajoininga nendijo haba hariho nanka ubwire bwenjore kubanegwa tugemeresa kugira ngo classes zo mwene zibasa kustopingira nkaho mbenu itwe nkaba shomesa tuyine ubuzubobwe ishomero ryititwe nk'abazire tukareba umwanya gwitu gwabe gutine amashomero twayikunganya twasharamuka tutandika ishomero abana bitu nubashomero mbrasa bibi tebonire omucucu ngo muzire no sinduko mwana hishomero umusindika hayogize agenda abonire yaza kwijo umwazi umwana ijaryo mucucu ishomerere hati bakarukubya kawempe ahabwe mbere y'erumo ahabwo kubaza class z'abana zibara kushomera mu munda tombekire kandi abeji babana bashoma ne babana bahorizana mwene ubana ushomeso buryo mu class ucubana ugamba wakuriya abakona na wabana agamba hato shanga umwana umwe atakure byo mushomeso we yari kushomesa kure byo mushomeso ndijo konka ntugezaho kugira ngo at least omwe kwara abe na shomesa class emwe yabana shomesa endijo at least beine nkekindi che kuberumu maybe eberi nkomu PE nitwetengo buyambi ukuruga obundi aharya ubona bararebe amahurira gampaha Echo kutangaza ishomereri naromwa hamashomera gakozereje ombirigiro mbibuzo bya PLE omu district ya Ntungamo aho abeji 16 biziro mu idara ryo kubanza kandi abandi 16 nabo biziro mu idara rya kabiri grade yo kubanza tukoli bakoziri 16 grade ya kabiri 16 bawayo nitubeshengereza umu area yiteje impaha twinema abana abakubire ni bashoma abina amagezi abari kwenda kurugama abana barunje bakubasa kwebembere ihanga umyaka ya nyensya twabeshengereza twatireho classes zitu ni muzireba ngoko nabagambira abeji uko bageze kukoraje aba classes incheze zitwabe tutireho hatu ntumanya ngo abana butume ntwandikisa n'abana bingi munonga abana ndire azire nabatfeshukaho nibija kuhandikisa abana babo konko bu class ubutwatira nko kumukubureba nubwa classes ufunzire butakubasa kwa accommodatinga abana bingi mwene tukumanya ishomereri gina beje rukaga 50 bitahabwo mutindo murunje no kushikisa beji hato mu barogwa barakushabe imyanya omwishomereri gweyongire kubasa kusiga abana 10 ecera rikiriza bakuru bishomero aho abeje barashomere kateka kubone biragwe bindi kubyongeraho
kandi nangwa turiyo ntupuraninga no kufunayo amakoko go kongera kutebekana sentebe kugira ngo abana babase kuboneho kushitama ubundi abana ko barabe bizire bantu basa kutekaho nke bitundu baresamu yakore ngo twakire mu abana kubishomiro ryo rugendo misho kandi rukoraje munonga n'iki kuretera abazire nibija nabo mutindo kurya we no basa kwa norebe kiriya yero sakorebekaje kunga education no mu class nitamburaje munonga Nyamwebazyo abazire n'abashomesa basibiro mu rukiko hishomereri okureba no kurondebera gebisya n'entondo bare bakongeramo bitu bamwe tubarkwebasa government kubasa kurebera ishomero naye ikarisasibwe karigita obunda abanyambabazi abazire hamwe n'abashomesa hata n'abashaba abanyambabazi hamwe n'abakuru b'ebyo bwegese okurugayo bakabahwera okongera omutindo gw'ishomereri especially nkajona numuhumuza nutureba nuyamba abanyarushenyi okijo mu rushenyi kugira ngo ugirita farango irwateka ha rushenyi mwene uko okurugayo kahikanka hishomereri rya New Victory ningashe kumanya kakawempe ukagira umugando gwatekaho nko munyarushenyi ninga nko muntu wa burijo ningo muntu wa hasi gasha kwa Elias Rutugusa Webare Elias Rutugusa President Wihanga Yoweri Kaguta Museveni yasima bebyo kwerinda bona abakora isama kurebeka ngo ababire batebekanise kuretaho buvuyo mu karuru tabarabasize okuretaho obusinje bubi Museveni byabwambere izoba obi abakuriro mukorogo kujaguza emyaka 85 eyamahega Uganda gaisya okwihagatandikaho ehuru yo kuretaho obusinje omwihanga Uganda Emikoro yo kujaguza ekiro kya tare sita yakorerwa mu district ya Kabale acha cya Kabale National Teachers College umurembo Kabale kandi omukoro gwahikwaho bagenyi bakuru kurwo mu ihanga rya Uganda hamwe n'amahanga gaheru nka Rwanda Kenya Tanzania hamwe na Gandi President Museveni nagira ngo bakacetegereza ngo hariho abantu nyanga bitaha na munongo ku rugo mu rubaju orukakanisa government ababire batebekanise ho buvuyo omukaruru ngo konka bibyo kwerinda tubabicereza and the other security forces for their robust security they gave during the recent elections. They did a very good job. Ebigambo bya President Museveni bije aho bwa nyuma y'umudumizi w'amahe kandi umuhabuzi wa President Hanshonga z'umutano General Muhoozi Kainerugaba okugambira President Museveni ngo abantu binja babire batebekanise kureta aho imbera mbo muri butambara Ruwero Kampala hamwe na n'endijo myanya bona bakakwatwa kandi batwarwa mu koti kandi abandi basindukwa harumando mu bihome bya government. Largely heeded our advice to vote and then go home without causing any trouble. Due to incitement to violence by some opposition actors, there were criminal gangs who tried to stir up trouble in some parts of Kampala, Butambara, Mukono, Zimbabwe, Jinja, and Guero. After the elections on the 15th of January. The security forces dealt with the troublemakers promptly, arresting and charging scores of suspects in the courts of law. President Museveni yatandikana no kushobora aho amahiga Uganda garugire. Who are planning very bad things. And they can't disturb Uganda because our security system is very robust. They are wasting their time. And as well as quickly neutralizing those troublemakers. President Museveni yatabarse abanyakigezi hamwe na n'ihanga ryona ahabwo kurwo mu karuru buhoro. Umurjo
ubugaiga bwaha n'ubumani ate n'umusera icyanga kitu akumurikihamo nkake mbasa kwihamo kirukiraho urukutandika no kuhinga no kurisa okuhinga no kurisa mutakozesa ruwezo mutakozesa kushikerera uko no kushisha inyanda kusima abantu b'amahanga rwamucucu kuriya rukiga bakarwa mu kishara cyagarukaho indakobasima. President Museveni yashoba yagira ngo government erimunetebe kanisa okugira ngo abantu bakigeze batunguce okora birombyo burambuze obwe government eri kutera enkuto zo burambuze koransi na munongo rwa katona lya karamera butanda muko na nokombeka ebishayi byenyunyu muri kabare na Kisoro. Omushuganisa w'amahina n'abantu baburijo Meja Henry Masco nawe yashobora ebintu bikozurwa amahe. Is our tradition. We held a series of ideological seminars in the region, notable one for the youth leaders, another for interreligious leaders and our veterans between 1st 7th December. Thereafter, there were a regional launch at Sorosaza ground, commencing the activities in the region, and this was blessed by the Right Honourable Prime Minister on 2nd December 2025. There were district launches on 3rd December, commencing activities in all the 6 districts of the region. Abebembezi basima abasurukare ba Uganda ahabwe nkoranungi na n'abantu baburijo kandi basimana n'ubuhereza obabaherizo bwe bari mu kwetebekanisa. Erizo batshemerigwe nkakigezi abukutayisa emikoro ya Taresita kandi obwe tureyondera kusima ababahe bitu aba UPDF ahabwo businje obatretire ngeri hanga kandi no kwejumba umirimo itagiye mwenemwe ekwatirine n'amagara bw'umuntu waburijo kandi necha mazima tuti no businje muka omwihanga tuti no businje omwihanga tihine oku ebyentunguka byagendo misho so aba UPDF aba security nimbateka mu ekidisa kandi nakugambira abanyakabare ubu no mucya gwamani munonga kugira ngo twahostinga ugu mukoro ngwene chamani no kugira ngo protecting the gains za Uganda. Soberi nitwishuka orunakuru president Yoweri Kaguta Museveni na bagenzi be orubaruga omumakakabo bakaza kurwanirira ihanga ry'itu Uganda kugira ngo ihanga ry'itu Uganda libase okubaje. Amakuru agagasha kwa Nelson Ahimbisibwe. Webere Nelson Ahimbisibwe ho mu Kabale district reka tomero ntugaruka naganda makuru. Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Agarukurataho President Museveni yatongozo kwijuka abayisirwa mahe ga Aminu mu Kabale. Ngakayi ha spying mission ali wa Faransa wa Tanzania. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness.
Skylight Hotel restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukereza breakfast ngakatogo omelette rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha beinunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Kurku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Noro mwanya gwobuhumuro ogurumo businge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel nithoburaro mwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi twineza cottages za gardens impango ezokoramu amajenyi agaburikika oine business meeting leta abantu bawe om conference hall tune restaurant ekutebekanse ebyo kurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimo ecyo kunywe cyekikacho echo rukwenda ebyo kwerinda byitu bikebembire bindi byona okubukinga tera 07520 tusanje asungine nakatare kakatozo akashozi kabe harwe omuri Mbarara City. Bumbeire Secondary School Day and Boarding eri kushangwa Bumbeire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa batendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa beji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwo munsi niye yo kubanza okwiko munsi niye yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera note mshanje 2 39 21 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Manager ogito wagito konka batumu kidara kabataka jiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring byoma tugumiseze shanki ibiri bantu mareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara keke ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara keke tukazakunywa mbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murugi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje hati mchara wanje mwami numanya abana nubagaruka yahishomero kandi ibintu bikiri kubi abo washota kutwara icweka cha fiza yishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntukozisa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabona basa kushabaroni ya fizi obwe n'amashomero agacejumbire muri basa kwangura school van
n'amazima singura school fees yo mwaka gona n'ibindi binji tunga binji ahabwa momo na vani y'ishomero ahabwo kwejumbiramo nobasa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Twakuretera ishomero nyamurungi Light Secondary School Nyabubare Bushenyi District niryabojo nabishiki kandi ni day na boarding ine UNEB Center na license ya Ministry y'ebyobwegese bamaziro bwire buringwa bari gukora job bigezo ibya sine ya kana na sine ya mukaga omuri Bushenyi District bine library na laboratory birya mutindo gwa Ministry y'ebyobwegese otebirwe na computer lab kandi bibyona nibihwera beji okwikaja amashomo gabo nishangwa umugombora eya Nyabubare omuri Igara West bakine emyanya musine yo kubanza okukasine ya mukaga iwe tire simu uyetunjira umwanya noto mushanje ina 3 ashatu ni 5 atano nemwe 30. Tumu Medical Institute irashangwa muri Rugongo Karongo Buhweshu District barakira beja bojo nabeshiki okwija kushoma certificate yo bonus nursing certificate yo buzalisa midwifery diploma yo nurse extension diploma yo buzalisa extension itende cyo handiswe mu bwijiri omu ministry y'obwegesi nemizano kandi na center number okuruga mu UNIMEP itende cyo ginentani sabwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batende kigweji library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kuriya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratungo buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwa beje kushoma kurunji abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma sirinje miliyoni 1.40 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju ni 5 mushanju ni 3 10 excellent innovation and diversity in health. Kuruka mukahumro chibaya Youth Development Sacco Limited yasimwa habo kwajire ntunguka no kushomesa abantu ho mugashogo kubicira nyensya ebyagambwa Robert Kashebezi meya wa Mbarara City obuyaba hariyo mjenyi mukuru omurukiko rw'umwaka urwo murundi ogwa 2022. Chibaya Youth Development Sacco Limited ekatanduko mwaka gw'2021 kandi yahandikwa mu butongoro mwaka gw'2024 erizoba mu rukiko rwabo rwa buri mwaka rwo murundi rwa 2022 basimwa bwo gumana bongera ntunguka no kushomesa abantu kuba kubasa kongera ntasiyo mu makagabo. 25 we put much effort in growing our business and I'm very proud to affirm to you that we have a strong and firm financial base and we have maintained a solid balance sheet. In other developments, we have added to our management team 7 new staff members to serve you better. In Pamyo Murgaha, abeji tumuraba sijireho, twonjiremo abantu mushanju, kureka ngo behereza bwaboneraje. Ekinde cyo kugira ngo kwasha abasente tukagamba abo kwereza sente. Wo takuza kuzuma mugambere. Bite byaho tokancha rating manyabi anosha abasente na Woda uzazuma mugambero turondera handi kunga kumano yetora nosha abasente nosha baje so umuntu yasha baroni yarenge biro bishatu biro nasho nicecu abari kwebembera sakweji bashome babasekora kana nebye bagenderire kora ire okutasya biliyoni 1 na miliyoni 8 kongato abasa ezer actual to abasa kutasya biliyoni 1 miliyoni 2 emtwara na munana kenda 59 hato mwako ugu teka tuza kutasya on interest on loan biliyoni 1 miliyoni 49 biliyoni 1 na miliyoni 49 ba members of fixingire sente zabo na Sacco ubwiro mko mwikirizine na Sacco kubukwayo baba mbagaru rezo sente no bakweraho amagoba haza amagoba gwa kweraho neberi yenshoza aha Sacco tugaraka steka mu sente Sacco ngoko yohozira hero yaba negarayo esente zabandi na yeyi no tugoba toye kushashura
nato neberi enshoza aha Sacco inko 2025 sikaza miliyoni 108 kano mwaka gwenyuma sikaza miliyoni 134. abebembezi bashaba ba membo koresa kurungi sente zibarikuba behozire bakareka kutoroka mu makabwa amabanja mwe bana mwekanga mbere rono office no murungi yana aza kwa sente konka yabariyo ntaza kwiyuza ranga rwanje nora rono office ojo tukurunamira rwese mutajangu najangu mufe konka mbwenu ninchimanye chikwanje manyisa so nabashaba martporones muzegendesereze mwegendesereze martporones urye karoni mporampora nambwe natwaza kumurira abana hato mwago kurga ukazo muri kafuna no gorebana naba baha abobo ine murone yo inemu uroko mwabasa kuyiya ukuyo ukafizi umwago kuzo mukafuna ebaratware ne byawo nyowe ninyenda iwe membo yebuze Sacco eriyo nekura neyombeke kizimbe nesaba tiles mbona nekore bintu yakujweka uniform ya white twe iwe oriyo notambura na Sacco ninga Sacco eriyo nekusiga because Sacco yabeta kuzere na ba member no batekwa kungo musako membership growth tukuze okuva kuba member asatu netutuka kuba member kanana 8,719 ate chairperson atulaze nti tuina target okutuuka kuba member omutwalo ki gumu kino kitulaga nti tuina confidence, there is increased member confidence mu kibiina kino siwe wawo Chibaya Youth Development Sacco Limited eina mataja nagarumwe rya Chibaya Main Branch, Root Branch, Koranoria Branch hamwe na Nyamitanga Branch. Ndi Anita Tukunda. Webale Anita Atukunda. President Yoweri Kaguta Museveni erizoba yatongoza ekirusiyo cy'abarwani bashatu aba Front for National Salvation chete Fronasa kandi Museveni ogu niwe omukoro gwiyabanza kukora omukasheshe obuyabatakagiro mukichayi kya National Teachers College ahe mukoro yihanga ya tarehe 6 ahagumwaka ogu yaberi. President Museveni yahika chayi cha Kabale Municipal Stadium kandi yabashendekerezi bwo mukazuwe Janet Kataha Museveni. Aba bayacirwa bebembezi aba barimo muhwezi wa Speaker Thomas Tayebwa ba Minister Enka Chris bariyo munsi Henry Musasizi Jim muhwezi hamwe n'abandi bebembezi bamahe. Abamakaga abantu bashatu abayitirwa mu kishayi nabo bahika mukorogo okurugera hari kano James Rwegaba oyebembiro kombeke kijuseki bakozire kiru kubasika okureba nkoko bakobasa kushobora ibyafayo byo mwanyogu okurabira mu kijuseki. Ekitongole kyaffe kya Rangers Brigade ekizimbe ky'amagye kikoze ekijukizo kino mu mulundi guno nga tujjukira terehe 6 w'omwaka guno era ekijukizo kino tujjukira abalwanyi ba Fronasa abatibwa mu mwaka gwa 1973 nga 10 February batibwa abajasi ba Idi Amin nga baba by firing squad baba kuba amasasi mu rujude rw'abantu nga babalanga okuwagira obo Fronasa Act okununura kwali kugenda maso abajasi bafe abali bakwane muzeyi mu 7 twagambaho na bamwe ahabeka ezabayisurwe okutugambira ebarukwijukira izoberi nokwe William Kanjire mukuru w'umugenzi David Kagoro Kanjire omusigazo wayisurwe na James Karambuzi na Joseph Bitwari bayureka oku basasire na munonga kureba ha TV omwana w'abarukwitwa ubwe yabirara hare kikabaho 73 obwe bakaleta kabarua kala rugumu na kasero mu
underground ya Amini wagira ngo baruheje wajireta bukarasi ngo wajitungiruta ntimwe mawe ngo rinka ntitine mayabaga ngo ikora Tanzania isha mashina kakwata nawe na bakankwataho bantu ari umuntu anko mu underground zayo onkana yangu munyabuzare yajati uri okufa yambeje waje warugamba yandi baletinga nagenda basi umugeje biro ndije cy'ibyo mbaho shubajuba niko bamukwata Kanjire yatoreka ngo mugenzi kagoro akakora rukunde ibintu byo bwebembezi kandi akabana birwanira munonga yakora ryo mwana arakunda idini munonga hanyuma nubu yabire mu kushoma kukona akakurira umubibina ko turatunga independence akayakuza kuziremo ari nabakomukoryo barakora campaign za UPC obote 1 uganyuma ukumanya ngo akaba umwana arakunda politics yo gutegeshi barakora campaign turi gucundwa tataka ari umushomese we kanisa aba DP bakamutera benda kumwita ngo akora rwanirira obote ubwo yatorekana no ko mugenzi yatorokera yishomera akaza kurwanisa government yabirero ubwirobwe Happy Karambuzi umutabano wo mugenzi James Karambuzi nawe twagambaho nawe government katwaho buyambi yatumbekera enju nuko yamba abana abutuzire nikimanyesa cyangwa munonga habwo kuba ncereka ngo muzeya karye manzi kandi nehiro kandi na president Yoweri Museveni natwereka ngo akarwe muntu we wamani kandi akaferi yanga President Museveni yagira aho akeherero na nabeka ezi aho abanyamakuru baticerezebwamo amakuru agagasha kwa Nelson ahimbusubwe Kabere Nelson ahimsuwe homurkabane abatura kurwa mu district ya Kabarore bayeteje nduru bagumze ngo amiza go barukoresa n'amarofa mnonga nuko kushaba government bakwatiraho ekabaha amiza marunje abacereze okuteganisa ubwibara ry'amizi na mnonga barukorwa mu gombora ya Karangura ahacare cyakamabare nubagera nkumara ubwire bwinji batwire nubakorese byagana kurwo mugera kandi umurundo nugo gumwente nazo zigakoresa okunywa mwamizi eki nubagera ngo kitumere baguma nubakoresa amizi gamarofa otireho no kuganywa amizi tutayikisaru cyo nikisende nzuro bwo kugwa biganda byonka tukubona amizi agarungi no kira muno bwira bwenjura abana bitebanyura kimukubira kisaru nkico nico tukulete nacho kumara kwijora abana babona itwe abantu abakamabale omuruka gwa Karangura twine nako eyamaizi muno nitumye kisaru obo ono napama mu kisaru hano ono nataha amaizi no gatwara muka abana nibanyi amaizi ntunywe bisaru no sanga abana barwale nzoka malaria Ventsaba government etuyamba hamayizi amarungu kandi cy'amatuletera ni shukuru yetu eribyenga ikatelibana cowite kitsibo ecyamaetse abo bwahati nibagera ngo abana babo nibarwara indwara bwashesha bwizire ezurumuke cirukano esheshe enkoro hamwe n'izindi nyinji uka ne bani umusayi sagama blood about this river abatura hatana benda government bije bahereza mizi marunji okwenda ngo bakaya harebye bebi mandi etuyambe etuletera maizi betu twabona kubina maizi uzokumara na wiki ibiri tokogera haba amaizi okunywa tukaleka no kunywa nebo buzibu abana bakarwara konka turi kuganiraho na mukuru wa district ya Kabarore Richard Rwabuhinga nshumince hingwire nagira ngo kizubeki bakitunjira umubazi. We appreciate the input that government has been giving us. For example, in Ruengaju model village, presidential model village alone, we did receive 150 heads of cattle. The herd now is multiplying to it is closing to about 300. We received 500 pigs, and the farmers received them there. We received quail birds, 5,000 of them. This did not do well with our farmers, and now the challenge remains supplying this sub-county with
water all through, especially the water for domestic use by national water, giving it electricity to all villages, which is not yet achieved. We are still at below 40%. Amakoraga gasha kwa Jonan Tusingwire. Katomereho tuchinaganda makuru Gumaha TV West. The management of Plus 2 High School in Bushenyi informs the parents, the learners and the general public that first term 2026 will commence on the 10th of February 2026. The office is open from Monday to Friday for those that wish to seek admissions in Senior 1, Senior 2, Senior 3 and Senior 5. The school is located in Nyakabirizi, Bushenyi district. For more information, please contact the head teacher on 0772 006 426 or 0703 069 869, or you can call the MD on 0782 489 111. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erichasinjireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erimebyoma nibereba komu library ey'omurembe computer z'ekika higuru kandi by'emizano bakabiteka mamanika kandi shomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma ey'okutambuza abeji ebyombeko eby'omurembe hamwe n'omwanya rugogoma gwo kushomeramu ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanya birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Katochi eno bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi eno bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi ena chama chayo muhute katochi yenya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba z'esimu 0772 9 0 na hatokikiriza ngurika shemerire kutandika kwega hatshori inzira ngo abaze yamero ruju ahari Aliana Junior School twehiye kutebekanisa no kwegesa umwana wawe tukamushomesa kandi tukamugunjura kurungi twine nasare na primary ahambuga nkuru zishomero rwebihurosero korano rya Town Council Mbarara City abashomesa bitu nemirya abana nibareberwa kurungi kandi byo kwerinda bimemize nshonda zona nangu nebisere byishomero nibashywa buri yomwe okwenda kumenya buri kuciraho 0 mukaga mushanju 9 na mwenda 20 na mushanju 9 na mushanju na 0 mushanju na mukaga 9 ni 3 nshanju na 8 9 nemwe. Aliana Junior School, a great start.
Igongo Country Hotel and Culture Center presents Valentine's Dinner at the Eclipse Monument with a special performance by Aziza Ziyan. Dine in love from 5 p.m. Platinum access is only 200,000, which comes with dinner, prize award, welcome bite and drink, and a bottle of wine. Gold, 150,000. Dinner, Valentine bite, and a welcome drink. Accommodation access is 400,000 platinum. A couple room with dinner, a bottle of wine, bed and breakfast. And gold, 300,000 a couple, double occupancy room, bed and breakfast, and exclusive of dinner. Beautiful music by the 12 Keys Band. For more information, contact us. Chakabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura misi kireta manu masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanyibira kuciraho 0702 15 81 Shuku Vocational School eri kushangwa Shuku Town Council omurishema bakuretera obuhereza obwebyo bwegese bwa senior obwo murembe manyabiri ishomero ryo mutano eryabojo nabishiki nibashomesa arts hamwe na sciences o na level kandi bine day hamwe na boarding nibabasaries abana bine taranta hamwe nabo abari koraje omukibina bine fully stocked library computer lab kandi timu yabo yo mupira ino mukago na Crystal Palace eyabungereza Shuku Vocational School ebishare byayo nibibashyira buryomwe kandi binabashomesa abatendekirweje reto mwana wawe agunjuke tera noti mujanje 2 nkaga na mwenda noti 8 5 2 Shuku Vocational School, education for prosperity. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Burukunywa chikopo cy'omwana gwa Uganda ni kutandikiraho mu musiri omutindo ni gutandikiraho kusharura shoromenje maze omwana ziri kutukura kandi zikuzire aha kubeza takuzire nizishara omutindo n'entasya aha mwana gwawe waheza kusharura rindo omutindo yaniko omwana gwawe n'obuyonjo aha ntundubare obutandaro narahatire cement kandi utaniko mwitaka yanjara kurunje omwana gwawe kandi otagurunda aha kuba wagurunda ni guhumba kiguretero kushara omutindo warinda omutindo noba warinde entasya na nukureka omwana gwa Uganda umukatari kensi yona omwana gwa Uganda nigwo mutindo oguru kwesigwa obutumwa obu nibukukiwa ministry y'obuhingi enyamishwa n'obujubi Nyikiriza nkwanjurira ishomero rurungi ryo mutindo Exodus College School Wakiso hihi na Wakiso Town Hoima Road ona erevo kandi bine center number Exodus College yinagandi mashomero gari hasi yago mirembe Exodus Senior Secondary School na Exodus Kinder Care and Junior School abeje mifariso baragishanga hishomero ebyase curite ni guruguru ishomero riri ha musinje gwe kanisa na madina gandi baragacira buri nyikiriza ababurenje rwizoba babigurire office mu kibuga mbarara aha Amazon Building Fro yo kubanza umwaruro gwa kabiri room nambi 12 gamba nabo mu office 0 kinana nemwe inshanju 15 0 ashatunina kinana na munana kinana neibiri ukwandika beji kuri kugendo mesho
New Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutetiro cy'amani ecyo kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aharukororo Independence Grounds Tera Star 252 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 ahabwabona 15 ahabwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza Tera not mushanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga taro kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live on concert Bishagichire Pacific Events Lion Records St. Julian High School Gayaza twinira umwana wawe ubwegese bwo mutindo okurwo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga abwa arts na sciences abeji nibagobero mu laboratory yitu eri mu buri kimwe na library yo mutindo eri kushongera abana okika kurunje bigezo twine nemishomo yebye mikono abeji bari kwekwatiramo bakatungo kumanyira hamwe n'imyoga yo kwebisaho manya music dance and drama hamwe n'ebyemizano nitubitahesira okuretira okuguma bina magara marungi no kweyesiga ebyombeko byitu byombekirwe kurungi okurinda jabeji no kubaho mwanya gobugwaje gwo kushomera mu kurungi nk'abaryo muka turiyo ntwandika beji okurugo musine yo kubanza okiko musine ya mukaga tera esimu notu mushanju 30 notu mushanju Best friend wa fe MTN yo ya dala gamati best friend MTN yo ya dala nyo tutandikide Kampala ne tugenda mu ggwanga lyonna nga tugaba school fees wa mwaka mulamba twebaza omukama okuba nti nno atuwadde omukisa guno ate ne MTN okuba nti esasulidde omwana fees ez'omwaka omulamba ebe tutikudde omugugu era kuba sente zo ziba nyingi nnyo sasula school fees ng'okozesa momo onyiga star emu mukaga 5 star 80 hash ng'osasula school fees w'omwana wo essomero nga liwangula school van nawe bw'oba kwegamba nga embeera ekukuttemu ng'ofuna school fees loan weewaawo. Ready to be entertained? We've got you. GoTV's got more shows just for you. That's right. More movies? Yes. Jackpot. More kids shows? Of course. And more football than anywhere else. No doubt about it. Yes, we've got more. And we've got you. Pay for your current GoTV package and we'll upgrade you to the next highest package. Get more with GoTV. At home or on the go with GoTV Stream. GoTV. Love it. St. Michael High School Rugazi ni ishomero rirungi eryo mutindo kandi riri kwesimisa ni ishomero rya gavumenti ahansi ya USE rirya musinje gwekerezia nerya dena boarding nirya chira bojo nabishiki nirishomesa science na arts ona A-level bine library yo mutindo computer lab ninungi eri mu buri kimwe classrooms eziri kumara kandi zo mutindo nibashomesa bari kutomu nkora nka curriculum ya okweri kwegesa bine projects nkorutoche okurise mbuzi empunu kandombo nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 288 22 30. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment. Eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona A-level nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories. Ubuzima beji bona nibayikira yiguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesibwe mice nibaresibwa kurungi ebyo kwirinda birije.
Makobore High School nishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball, otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba wo mugasho nyensya nirishangwa rukungira municipality aha mushozi g'obureberezi obwa North Kigezi Diocese oburukwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe. Mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni advertisements. Ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina hatano ni 3 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 82 nkaga na mukaga hatano nina makumyana. Kurukawe mkahumuro habireo katemba homwanya go kubaramo bururu gwete tale center bwanyuma yorukuru kutera karuru homgombra yankanja home district ya Chegegwa okwindra hebirujuro mukubara karuru kaba kansala abakazi abo muruka gwa chaburukwa Ovire nateza karuru kandi otirwe chikunga musa cy'abantu ni Bernard Kasanga ko emyaka 37 kandi ugatirwe bwanyuma yo kwindura birujuro mu karuru kababire besimbera hantebe yo bwa kansara abarimo Dinavence Mbabazi w'ekibina cha NRM hamwe na Madrid Kemcha obira yesimbera tine kibina akaruru nankasingitse no bururu bishatu nkaga na mukaga component wanje ine bishatu abiri na bishatu musingiso bururu ana na bishatu ati kutwaika hano mutare room Chegerwa district kushoma polling station emwe obururo bunanyineho nawo buyayine nshanga butari kushana obururo bamuherizo bururu kinana na buna nashanga bamungireho bururu ana na mukaga ekijemeseriza abatura hamwe n'abebembezi bankanja bebembirwe kansara wa district ahimbisubwe Alivera okugwera Kasanga ki bakatandika kumwigatire bikonde bwanyuma yebi orukuro kuteza karura habwa district ya Chegegwa Nikora Sasimwe arajiro kugarukamo kubara karuru busyanko kushanga Kasanga kabira yonjiro tine kibino bururu okugira ngo asingo ekibina cha NRM nkwe police kumigatoro mchome okuranjira karuru kugumize mukande ntebe zona zitwirwa ba NRM kandi aba babire barimo Swipe Tajo wa Chegegwa Town Council Swipe Barecho wa Bugogo Town Council bariyo munsi Joshua Wampara Sub County Rashid Musinguzo wa Kabweza Sub County hamwe na handi. Accordingly, as a planning officer for Chegegwa district, I declare Barecho Swipe who has obtained the largest number of votes to be elected. Abantu bategwa nimbasima teno kugarukira kandi kisanje kirikwijya kijya kugura kisanje cyo mutano hauko already turobingire colas almost 2 billion hawa colas turobingire bitara Town Council na LLC kandi ka Chegegwa Town Council tulivira according to the budget of this financial year orugudo rwa Mpara Kazo bakata 10 km ya tamak Leno kuruga Chegegwa kibali na bakata 10 km apoyo nyenda kwasima mabale kumpa karuru akayindi muno kandi kisanze twija banire service enungi muno na mnomne kisanja kintu wasire mumbere tale nungi na mbere sente zibaitaba zire kumara baito kisanze twija tuenda kufuna sente tukakole ngudu tukakola maizi tukakora enkora na zona kanda hantebe y'abakansari kibina cha NRM chongere kore kamani ahebicwe kacenda na bitana habwa sinjire babire bari aba NRM okwasurwa twiro umchome cha polisi ya Chegegwa okuchondoza kurukugendo misho amakuraga gasha kwa Philip Maranjira Ombakura gibimsano timu yihange yabishi yompira gwebjere ya Tin Cranes yararete bekanise kuritana na team za Zambia homzano gwempaka zo kutora na mtime ziraitabe omzensiona was the last training
training session before tomorrow. Key for us was really just to finalize everything that we've done for the past 2 weeks in terms of defensive, offensive, and transitions that we're going to need in the match. And we focused a lot on our set plays. So the players now focused, they know now the starting 11. So we really had to focus just on them in terms of where they should be positioned in certain set plays. But all in all, the confidence is good. The girls are excited. I was even thinking yesterday, it's taking too long now. We want to play. era nanze kapiteni ngakyembuweeri tugenda kwekisinga era nga mukama emugezi waffe tusuubira okwangondera Webareho kuba murebe murunji ho makuru agacenshire wanagakusiyona abantu Mbabazi Charity na Sande Brian twenda kwendeza weekend enunji hotarga TV West ezindi programs ziriyo nzije. Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo burumweji nayetenga kutandika je kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha rurengo rwa senior ekiri kurataka Good Times Kawara Primary School nitwikiriza ngo burumweji nayetenga kutandika je kurugaha nasari kwika P7 ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule eryebembera gandi kubangura beji okutunga obuhango bw'omutano aha rurengo rwa senior okumbereba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensiyona ubwa decoration mega tent hamwe na tent zebike bindi byona akasente kensheko Summit Gold Hotel ni twoburaro mwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za gardens impango zo kona kenyi program okumbireba musibireje basebona abanyabo abarukundeba niyenda kubamanyisa ngo Summit Gold Hotel yabaharwe eyugwire kandi hotel yamani abokuba sofa it is the best noba kwasa kuzayo bakafite kirenkoko yenyankore bakakwereza fish bateka fish whole fish